siyafunda zemandanga le ndaba la ikhona iswa kakunene abantu abamnyama bahlezele mashintshiwe mna izitsha zami zilana ngihlala kuwo izitsha zami zisemuva wami awuyophela mina Lembe yasuka ngokhokho mkhulwethu Lembe yasuka ngomkhulu wethu Isilandelana nami Awushume wemvana Izitsha zami zisebaleni Isikhuba sami sisekhaya Inyoka yami phansi kombhede Isitsha sami ngidla naso mama Isitsha sami ngibheka naso njalo Isitsha sami ngihamba naso mihla yonke Isitsha sami ngibheka naso mama Umqaphela umuntu yajika Ungamete mbilombhengeni Uyafana nomfowabo bafuzene Isitsha sami ngiyasazi Ngiyophela naso ngizolithwala Ugodo lwami ngizolithwala njalo Ugodo lwami ngizolithwala njalo Ugodo lwami ngizolithwala njalo Awuhlele wemvamami Izisho kanjalo bafana bami izinto zimnyama ngoba la ngiyakhona ziyakhala Usho mina ukinki sithi pheza lo mjolo zikukwazi yamfunga mina zikuthwane ngimuza ngemuva Usomnandi usomdilika zibafana bami ntombi zothanda ngoba ziyamthanda ngoba ziyamfuka mina Ihawule ntombi zolo ngokuthona simana siyafuna ufana nami ngoba siyangilandela Ngihlahla sothanda ngivini nomuntu ngala nemimoya Usho mina bafana bami ngaleso sikhathi nginywane ehlaza bafana bami ngileso sikhombisa ukuthi masifunga ngaphezulu umthe bhakazela ilanga Umbani wezulu umbani wentombi Ngisho la kancane la ngikhona ngiphethe incwadi ngihamba ngenza imibuzo lapha Ngizwile ngadlabela ukuthi lo mfana useyangidelela lapha ekusho nokumisa kwephaphana ngafunga ukuthi ngivule siyawusethe namatekamiso kwemobhisele wathi uyachoma ukuthi hotel Omega kanti uzosiqhoshela nge-Omega ye-ayina ngizwile ngombhobho kuthiwa useyibamba mkhozi ibamba ngubo ibamba nje esho lothina odwa wawuthelela ngo-2022 esoba isikhonkwane kakungafunga ukuthi imbongolo zigodwe dustbin zingayimele njalo wafunga ukuthi imngcele ikhofi ufana bemizilandelayo Ngempela kuzwe kuthiwa khala igama lami selidume kabuhlungu lapha embizeni ngenxa umuntu ayedwa Ngabe kodwa ntombazane abantu ngifunana Ngayazi uyangicika neziqhomo ngathi impezi Ngokuhamba utshela impela ngathi yashi lomjaho Chazi angusolo kodwa Mgile mwana mntana umuntu wena sifaka hlezi sifaka njalo kube thiwa siyakwazi ukuyifomela ngabe nezangoma ziyakwazi ukuphempetha zithi thokoza amaphozi kodwa idlo zakhe lidiya njalo kuhle kwesangoma esinani Usifetshana sehlula abaningi sehlula abadala amakhwashana ungafunga ukuthi lo onayihlala lapha kwenye nezinto omnyama Yilezo ngonyama ngezwa ukuthi usibathu useyahlangana ekhanda usehambe nje ngamabhayizangoma uthande thokoza khona Ngezwa kuthiwa bakubhemisa impepho waphupha use-orkanti Uphupha use-orkanti bakufushulisa impepho uhle lokho komkhulu bakho uphe ngorondo Iningi labo la embizeni abangenamsamo nokubalela bona Ngeke uthi uyindoda uhlale kwaSitshulu ngo-8 ekuseni uzochaya 1 emini uhambe uyogeza ngo-4 uphinde ubuye uhlale kwaSitshulu uze chaya 9 bese uyovusa umuzi Wefundela ukwenze njani Umnyama athi le koko iphuzayo Shwele malume Nkosi yami ngolenga cela ungixole lapho komdala angimila ngenziwa umbhobho yelo wangithuma ukuthi ngizokwedela cela ungixole mfowethu yakuxolisa awungixole lapho ngathi nje umbhobho letsizwa umbhobho uvumelana umbhobho kwenzisi uvumelana uyavuma ukwenza usayilento le emise kwale bhendela isidudla nokushishiliza emotweni Nkosi yami kwethiwa kuyangabe yami yokhutha Shono umfunani usibahla futhi ambuka wangichaza ngabo mfana mala futhi uyakhuluma lo nguyabekaza lo bibithwala wakhuluma ngathi umuntu amafinila Ngapha uyazi akenge lo ngubushuka kakhulu ubudela kakhulu ukuthi wena ngiyayibuza ukuthi umama wakho wakuhlawula kanjani ngoba ayibona ukuthi phela awusiye into ophilayo uyayandiswa mfowethu
sikunika uthando uyalidlala yingakho ungafani noyihlo nje uthanda indaba mekotela abafesini abantu yabona nje uthanda indaba zabantu noyiyena ngiyebengiba ngizolimala yiso leso sigubhu samasha usho ukhuzana ayibongelela ngabalandeli bakhuzana bangiqeda bo awuwe nje laba abanye bamnyama ngathi intuthu yesithuthu esho ngegqobe efuwabela udalelo ngafuna ugcobelele ethiwa yini ikhalamanye ngezwa kuthiwa uma mvunyabo washada negaraji yemoto athi bevula igaraji wapha ukhuzana wagijima ekhosini wathi ucela unumber 1 ngonye ufuna ukuhlaba sengoma ethi umjololo nangaka uthi angilijaji nganaye shwale awusidumbu sentombazana yazi ukuba kuyangami ngiyakufuka manje sikhwama sami sethambo sikhwama sami sezangoma siphinde zambe esihlala ngigqoka ngaphansi mangiyolala kodwa angiqondile ukusho kahle ukuthi inyoka lehlaza abafana bami leso sikhwama mina kancane kancane anginazo futhi bangithi ngiyaphendula ngifuthi ngiphendula kancane ngishaka buhlungu anginamfana anginathanda anginanhliziyo anginalutho mase kufika engomeni nje angidala lapho ngiyakhuzela bengakade lapho bengisakhuzela bengisashanela uvo oshovu ngikuzo nje into ebafanele abancane nje kuyadinga ukuthi behloniphe mina ngazi ukuthi umuntu ongisteda apha kodwa ngani ungathi istede ungasho ukuthi uphezulu ngani Taputi amanzi abanda. Amanzi ayabanda futhi kho amanzi mayebanda idone yona iyagcoba isikhathi manje Ngifuna ukushelelela. uqonda ukuthi waqala wagcoba idone ngoba udonga uyadlulisa Yebo futhi. Ay no awuthi kudedela mfana ukuthi isho umkhuba abalandeli bakhuzane lento ukuthi bengavezi bengagcobi ingakho lokhuzane nje esho ngegap lapha yini wayedlala futhi umkhuba Awuyazi umzimkhulu ngesibhakela. shwale